United States President Election zua boina achuange yan ring ziektu city larinoma United States 46 Presidential Election 2022 November ni thuma mai hian nei tur ani don ta a tun din muna von maktadoi somkwa pani chuang tlato in zirtom ni kalta khan ballot maktadoi somriat paruk point paruk tla in kumsang ni som paruka vote tla za ta khum to ani kumsang ni som ni electiona US mishing maktadoi zathum somthuma chengte vote maktadoi za soma tanga za somluk vel tlaturin an chuta tun trum in thlan ang ema vote tlak that trum hi a omlo an ti hial Republican hoda chu November ni thum election day ya khian nasazo ka vote thlak an tum fur ani Donald J. Trump kumsom sari palimi Republican candidate le Joseph R. Biden kumsom sari pasari mi Democrat te hi tunge tlingzo kang ti rin harsa khopin boru ko meka chuti rualin Joe Biden hi rampum huapa mipui ngai dan la ka ala sang de uveka then khat chuan tlingzo ngai turin an chu thung hetiang hian then khat chuan tlinna tura electoral vote zani somsari hungaya an mu dan tur an chut loka therealandrew.com chuan Biden an electoral vote zathum somkwa panga Trump za somli pathum CNN chuan Biden an zathum somthum paruk Trump zani pani The Associated Press chuan Biden chuan Georgia Arizona Pennsylvania le Wisconsin state te alak chuan electoral vote zani somsari pakwa muturin achu tani The statepoll.com chuan Truman zathum somni pani Biden zani somparuk muturin achut ve thung Bob Woodward investigative journalist lar takle Watergate scandal le khabu le Donald Trump chungchang tele bestseller le khabujiak tu chuan Joe Biden chu hne tu ni ngei donin langa ma se poisa da khama in choyero katumlo chuti rualin Donald Trump po ne na chang thei din muna ding ani ati Newt Gingrich US House Speaker lui chuan Trump chu 70% velin an vote anga Biden chuan hne na chance 30% ani ati engwanga chuti nga ringe ani an zo chuan heng mipui ngai dan la tu pollster te hian kumsang ni sompuruka po diklo bak sakin an lo soilok towa tuntuma po an shillok dik don lo an inzir har thei hlol lo ani ati politico chuan Trump ni na kong ala zo meka ma se kumsang ni sompuruka in ache chezo kang ati AFP News chuan Kamala Harris su Democrat hote du tu samatan Vice President anianga tomorrow re da diklo chu ti topang atia FJ News report chuan November ni thum election a chakzok achiano chuan Trump chuan campaign ala chunzom zelang ati Voxin US election projector data October ni somni pokwa mi atalan danin vote tlak dan chu Texas state 94%, Georgia 82.3%, North Carolina 81.1%, Florida 77.1%, Arizona 74.4%, Ohio 43.8%, Wisconsin 55.5%, Minnesota 40.1%, Pennsylvania 35.3% zet atlato ani Republican hoten election day ya vote thlak an tum fur thung ani Joe Biden hian kumsang ni somporuka Hillary Clinton in Donald Trump anena Michigan Pennsylvania le Wisconsin state ate achak theya heng state a hian campaign an US dollar maktadoi za somnga zet a campaign fund atanga 30% amang ni in kantar chuan ata lang
Pennsylvania State a Biden chu a chak lo ani chuan Arizona State electoral vote som pakhat nei le North Carolina State electoral vote som panga nei chu ala kanga yang Arizona State a kumsang ni som poruka Trump chu 3.5% in chaka mase tuna Democrat candidate Mark Kelly chu chak ngei tura rin ni in Republican Senator John McCain thita nupui chuan Mark Kelly campaign puin Joe Biden chu a thlopani Nevada State po Biden chak melin an soya tuna North Carolina State chu kumsang ni pariata Barack Obama chak nuwa sang ni so pani atang heroin Republican hoten an thunun chawa mase tuna Trump in Biden boruaki a thazokin an soi Joe Biden hian Michigan, Pennsylvania, Wisconsin, Arizona, North Carolina State a chak thei chuan electoral vote zani som kwa mutura ngaya Michigan State a sang ni som puruka Trump chu vote 0.23% in a chak rama Ohio State a kumsang ni som puruka Trump chu 8% in a chaka Iowa State a 10% a chakin Georgia 5% in a chak bok mase Biden chu Georgia a chak hlau chuan electoral vote zathum a hmudon chiang a chutani Biden hian zirtomni khan Iowa State to in TV advertisement siamnan US dollar maktaduai nga a sengani Wisconsin State a Republican hote campaign sum chu hakar 10 October di somni panikan US dollar maktaduai somni maktaduai ni point pathum an ruk sakni in Republican Party Chairman Andrew Heath chuan soya FBI lamin an chui mek ani Barack Obama chuan Vice President Louis Joe Biden chu Flint le Detroit a campaign puya mihang middel zai thiam la Stevie Wonder chuan Biden hi campaign pui bok nimina Obama le Biden te chu mi pui ma campaign a in lar dunin Obama chuan Biden chu kaunau party a kovin Black American te chu vote turin som hlomani Flint le Detroit thi mihang tamna ni in heng muna mi te chu war taka vote thlak turin a som vel chiama Bell Isles Casino Detroit a middel zai thiam Stevie Wonder chuan Biden chu a mi hriat thin mi thatak ani thu so in vote turin mi pui som bok Joe Biden chuan Trump chu nui zat takin Russian President Vladimir Putin a papi a puin perfect specimen te intimai maya President Vladimir Putin an adu dua kai her thai kai buang chawani uite ang mayani tin matkhoman atia Traman Assam a hairstyle siamnana US dollar sing sari zet a seng po a musitin anui zat hle ani The New York Times chuan Trump hian US dollar sing sari sengin a hairstyle a siam tir ni in a ziak Biden hian a campaign awla Future Better America tile Battle for the Soul of the Nation ti te a man lain Donald Trump chuan Make America Great Again ti mang thungani Barack Obama point Trump chu COVID-19 wanga mi nuai ni sing ni thina mo purna ladu lo hi President a thanze tlakani lo ti in Harvard Hoover nuwa President thalole cheber tina puwa Traman dan le thu pek king ko tu a in ti chu nui zatin phoni makho mayani e ati bok Trump chuan Obama le Biden te campaign chu Pittsburgh Airport mana Air Force One thlona tangin alo thlir vowa Twitter a ron bei ngalin Obama le Biden te chuan an hmulai rengin Detroit muna tui in tur chu turin an rayani ti in Biden chu big guy tin an soya sunglass abun reng chan chu amit that lo hlia khunana ni ati Piers Morgan British TV presenter chuan Fox News in akomna Traman alo thlir ve ani chuan COVID-19 wanga thin nuai ni chuangte thlamuana thu so in an rilru thoi damna chak chuak sela White House lua zui zel theina chan sala nei ani atia chumi nuwa Trump chuan zirtop ni khan Piers Morgan chu phone in a bezui ni in Daily Mail UK chanchin bu chuan Asia
Pew Research Center chuan Biden chuan Pennsylvania State a Latino le Black ho te vote hui tura chutin Black ho te hian kum somni kalta khan Obama chu Black vote la 66.6 zinga 59.6 zetin an lo vote to ti in kum sang ni som paru khan Flint le Detroit a hian Black ho te vote 15% atla ati Pennsylvania State a hian kum sang ni som paru ka khan vote makta duai ruk point pakhat tla in Trump chu vote singli sangli jani som kwa pani chawina chaka Pennsylvania hian electoral vote somni ane ni he Pew Research Center hian September ni som thum October atanga October ni nga khan mipui ngai dana laka mani ngein election day a vote thak tum tu 33% mailbox a vote thak tum tu 39% November ni thuma vote thak tum tu 21% an om ti in mailbox thak hi Democrat nge Republican zokin hlok pui zo kang ti achiang lo ati mail ballot du tu za somnga pakhat chuan Biden an dua za som thum pakwa chuan Trump an dua election day ya Trump a vote tum za somnga an om lain za som ni chau Biden a vote tum an om thung ani Donald Trump chuan Florida State a achak thei chuan electoral vote som ni pakwa ane awang nin tinna turin electoral vote jani somsari anei theiang ma se Florida State hi Biden nen an boru ka in tluk tok le in an soya chakjok tur hriat a har sari ani Albert Gore le George W Bush te vote an in chua atopa Supreme Court in thuthuk na asiam saka Bush a chakjok a apong ang khan Florida State hi buai theina din huna ding tura ngai ani inrin ni khan Trump hi Pennsylvania State a avoilina ta na campaign dia atan Pennsylvania le Florida hi chakapoi mo hle a chuti rualin lo chakte re poni se Ohio le Iowa State a chakapoi mo in heng state te po hian boruak in tluk ton na vek ania Minnesota Nevada New Hampshire Maine le Nebraska po a chakamamo bok Democrat te chuan White House mai de lovin Senate le House thunun thei anin beiseya Speaker Nancy Pelosi chuan a thalam zongin ka beisei tlatani ati tuna Senate ja Republican somnga pathum Democrat somli panga independent pani ania Democrat houten Maine le Arizona State atengin senator an nei bel an ringa Senate somthum panga a inthan ani dona wangin seat 50-50 aloni chuan US Vice President chuan vote anei thea wangin Democrat hode chuan Republican hode chu an rebro thei viau tura an ngai ani ma se battle for the White House nei me ka hian White House an lua theile theilovin kongro asu hle ang Texas State a ringot po kumsang ni som paruka in vote atla thazok wa Associated Press News Analysis Political Data Farm L2 chuan vote makta doi somriat paruk point paruk tlatwa khan Democrat 47% ni in Republican 33% ania ma se Democrat an chakdon ti na ani lowati election day a Republican hote chu vote thlak turin an rodin tlar tur don ni in soyani vote tlato 1/4 zinga 27% chu vote nei tharte ania target smart soidanin Democrat zinga vote nei thars 43% la yanoma vote thlak to zinga 11.3% chu kumsong pariat atanga ni ko inkar ania 9.6% chu kumsom thung chunglam anni November ni thum election day zuwa hian America chu buaina om thei tu ni in mi som zinga pariat 86% chuan an ngaya Trump emo Biden emo po lo chaksela kotlera mi puilung oilo kongzo mup a thleng tura an ngai ani Trump le Biden tian America ram chunga Midwest le Southeast lam chu inrin ni khan campaign in an fu na salia pol rang Trump in Biden chuan battleground state antia te hian ma ala hruai vek ni in pol sang te chuan an ta lang
ani Michigan State Joe Biden chuan campaign nein Donald Trump an abeina sajia chu ka ngai tu love mipui ten mi mal le chung koro relna atangin mipui ro relna andu bera chi aina le tweet rengna thimjimna le lo chamna le mopurna lak du lo na thil chu andu lo ani ati Obama point Trump chu Canada ram angin COVID-19 do na kalpui se thatur adu lowa mi nuai ni sing ni an thi pa ni US chu thi tam berania he thil hi infiam na thil thleng ani lowa thina le nunna in ka thil ngai thu tak tur ani ati kan thu kal tuang lak lo lai hian thu poimo dang kan han se velo ka nge viewer ten kan channel hi min subscribe sak ngei turin kan ngen chowa tin kan video da tharapiang in lo mu jung jung theinan notification bell kha in me huna ola in da donia tin kan video link hi in thian te ne na min lo share dar saka min lo pui ve zel turin kan han be sein kan an ngen bok chu ani Stanford University economist te chuan zir top ni khan tu chua siamin June somni atanga September ni somni inkara Sivei tu mi sing thum zinga jasari thina chu Donald Trump campaign voi song pariat wanga kai le thi an ni atia he thil hi Obama Joe Biden campaign dun chuan Trump beinan an mang zuya Associated Press News chuan Trump campaign team eroin an chang len lo ati Trump chuan Biden chuan COVID ti bak soi tur a ati Biden chuan Stanford University thu mu chua manga Trump bein ama thlop tu chakle thatak te po ngai tua miao lo ngai vendu lo ani ati heti lai hian inrini khan US First Lady Melania Trump point ama in Wapua Pen le West Bend Wisconsin a campaign a Joe Biden chuan na thazok tiamin tompu basement a tombo renga entin nge himna dua tombo reng chuan na thazok a siama tumle kapazal chuan ang mani le inchung te dang lamna a siama a thlop tlat chuani thil tam taka ti tua kumli danga na sazokin atile nge yang Biden chuan hun khir le thim zok alo thleng ang ti in mipui a soi thea chu hruai tu te thu soi dan tur ani lo kan tompu ka kan tombo tur le biro bo turin min dua har sanakara chona huaisen taka ma chona na tho a in khotlang mipui te chu har sana chingfel turin min zirtir lo ani chinfel dana soi chu engkim shutdown vek ani khovel ram ro pui bera kan chenga kan ram chu in kuta a om tur ani America First ti turin i beyang i thokho u tin mipui a somani Melania Trump chuan US Special Force ten Niger Rama American an rubo an chan chua thu soi chuakin kapasal chuan American mitin himna chu ada poi moina ngai sakhle ani US Special Force te thil ti chu fakhle in President Trump point Twitter ale US Special Force te huaisena ne hlotlina ron fakle chuang takina Twitter big win for our Special Operation Force tin aziakani masala te khua a Niger Rama American sanghong sei vultu le thei hai chinga eizong Philip Nathan Walton chu tholeni jing khan a farma AK-47 keng mi paruk lutin anopui le fanu no pang takte tel lovin an phuai bowa anu le pa te na sum tam takin tan chuak turin an phu zui ani ma se inrini khan US Special Force Operation Force Navy SEAL ten rang takin an chan chuaka Reuters chanchin bu chuan Philip Walton arbo tu hian falun nam ni in Hausa le English strong among ati Niger Rama hian ISIS le Al-Qaeda an sang le a heng mi robo tu te hian an mi ru bo te hi helho gota an pe kan hlau le ani Navy SEAL team hi thi le liam anom lova robo tu te hi an that veka soyani Mike Pompeo US Secretary of State point US Special Operation Force te aron faklea
US military nena lom thu a soibok Ivanka Trump poin apatan Scrantona campaign bei pui anei vele bok ani Donald Trump thlop tu ta chuang Florida state a motor nen kong zo chiabin Trump victory caravan antia Trump thalak US flag le make America great again tin ziak te an kenga kong zo tu ta chuan four more years pumli ding atan tin an au chiama Zitomni Khan Memorial Drive atangin St. Martin's Episcopal Church langin Houston ko pui Texas state a po we love Trump win tin motor zachuang nen kong zo in US flag bana che sang zarin an richel chul mai ani Beverly Hills California state a Trump thlop tu ten better for the soul of our nation bus tour tin kong an zwa USA tin an au ruala left wing intifa ho ten lo ti boi to min Los Angeles police ten an lo veng him ani The New York Times chuan Trump hian election night a Washington DC a Trump International Hotel a hun mang tura a soi chu ti danglabin White House a zo ngoi dengin election night a mang jok do niin a soya alo chaklova ating zo talwa ni poin thatak le moi nai takin Joe Biden hena thu nei na hlan tura thu a soi ti in an ziaka thu tak ni tak mo J. Michael Waller chuan in thlan zo huna boina chu Black Lives Matter intifa ho ten Washington DC a harsana an siamangin harsana om thei ani a chu wangin District of Columbia a Metropolitan Police te chu harsat na siap tu te laka in vena tu an ngai tu anga ya ni ti Professor David A. Weiss George Mason University chuan Trump atlin le chuan sarkar na pai thatura be anor na huai hotura ni tin a soya hei hian soisel a hlo le nim Breitbart News chuan ata langa David A. Weiss hi athesisa far right and American conservative movement ti asiak ni in soyani Kayleigh McEnany White House Press Secretary chuan Biden chu mi ten atlin an ringa ke chuan kan chak nge yang ti kachiang ani President Trump chuan itan le American mipui tan a tho sakin a bei sakang cheu ati Senator Kamala Harris chuan Florida campaign in Raparlar Fat Joe le George Andres ten an campaign puya Trump thlop tu pakhat chuan khonge Hunter Biden a om tin a lo au vaka Writers and Luther for Biden ti thu ziak a keng bok ma se Biden thlop tu ten an hot kiang thuai ani tun tum US presidential election chu a bo ruak a hot tak zet ani ilo thlir zel phot hri mai te ang